Hello, my dear kids. Today we are going to learn about the months of the year. What's the meaning of months? months කියන්නේ මොනවටද පුතේ? months කියලා කියන්නේ මාසවලට. මාස 12ක් එකතු වෙලා අවුරුද්දක් හැදෙනවා. එහෙනම් ඒ අවුරුද්දට තියෙන මාස 12 ගැන තමයි අද අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ. Listen everyone and repeat it with me. January, January, February, February, March, March, April, April, May, May, June, June, July, July, August, August, September, September, October, October, November, November, December, December. Alright, my dear kids, let's learn the Sinhala meaning. January, January. February, February. March, Martu. April, April. May, May. June, Juni. July, July. August, Agosto. September, September. October, October. November, November. December, December. Okay, my dear kids, sing with me. January, January, February, February, March, March, April, April, May, May, June, June, July, July, August, August, September, September, October, October, November, November, December, December. මේ වගේ ලස්සන ඉංග්‍රීසි වීඩියෝස් බලන්න ඔයාලා කැමති නම් English with Sayo Teacher YouTube channel එක subscribe කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම එතන තියෙනවා bell icon එකක්. ඒක click කරොතින් teacher දාන වීඩියෝස් ඉක්මනින්ම ඔයාලට ලැබෙනවා. එහෙනම් පරිස්සමින් ඉන්න හැමෝම goodbye my dear kids.